Na kajinglap bakadon kajing penlat advertisement RCN ya kajuk ke post medical physicists come radiation safety officers kahinyau terap youth council HYC education cell ha kajing elam samla enlang sawian ha kajan mit jong kahinyau terek luber kelalit ya kendo yu Dr. Joram Beda chairman Meglai Medical Service Recruitment Board ban panjing shai halor kadau bala pelat advertisement RCN bat dawaru bade ban pensangye shwai ketika post Habakren shikila pathai kubor usamla enlang sawian uloong bahaus nem arjar arpusau kameglaya Medical Service Recruitment Board kaladep ban pelat advertisement yegini ka post tangi ki reserve seat yegi khasi jantia Henry uloong pat ka bapeningo e kasing HYC dang menshim tayo ka recruitment board kala pelat advertisement biang ye ka juk ka post da ka bapen kala pat ka unreserved seat ka ba ai lat lang ki barjala ban apply ye ka post bala reserve ye ki riulum nyautrap Kino yalam ke HYC kila dawa pada ban weng mardor ya ke advertisement bala penmi dang shen bat penne ya ke advertisement ba menshwa. Trap Youth Council Education Cell minta kasih nilai ban kedua ya Dr. Jerome Beda dari Secretary jong ka Health Department. Aga bedai bat kani ka recruitment process ka bedai bat ka course medical physics radiation safety officer. Aga ba nakalian jong ka sangil iba nakalian jong ka medical service recruitment board haus nam arjar apsaw kala advertise ka course. Aga first advertisement kala bu tang ya ka tang kala bu hakta ka reserve seat. Lani kata reservation seat tang kasih jantia ban apply ka position medical physics radiation safety officer. Dai ka ba peningwa bat ka ba penkendet ingi kalong bangile iba mention tayo kata mentau sunem arja apsan ya kejuk advertisement la advertise biang hakat lingba kani ka Meghalaya Medical Service Recruitment Board ya kani kejuk position keluar kani ka post akaba lapen kelapat ya kata ka reserve seat ka balamang ya ki kena kasih jantia sya kata ka reserve seat ka bomot ba menta kani ka seat ka bala reserve di kasih jantia an yo bahak lang ban dam taki kena lani nam taki candidate ki bagi barjala di belong eligible ban thum ban thapkam lani ban satung kum jata ki medical physics radiation safety officer bat nakaliang sang ila dawa hagajing keren bat jing kendo mentan bat ki bat IS Dr. Jerome Beda rengkat bat ki doktor rumah di department ngini yo penyatai bat ya terba halor kani kamat hari nakaliang department kalau ba kani kamdei ba kadang kanu kudu jing ya siliang nakaliang ke department nakaliang ke board recruitment board kalau dapat advertise kani ke post lah Andrew Sin Rai hakini ki Andrew Sin tentang lai Sin hakini ki lai Sin ki dan ki kena kasih jungi mah kasih jeng tagi bela apply ki kena ki bela pas ya ka MSc physics tambah ki dapat ki bela pas ya kata ka medical physics but kemudian ya kata ka RSO lani ta radiation safety officer certificate mah mungkin syak tunggu kita ki MSc medical physics radiation safety officer but they halor kini kanong rem bana kalian ke department kam chim layo kita ki eligible candidate rela dan tang kita ki rei at present kadang ko ka candidate dapo asam kat kum ka jing batai juga department ba kani ka kum kata ka medical physics ka badai kum ka radiation safety officer Badai halor kini kanong rem bana kalian ke department kampansi ban penkelano unreserved seat kanang ban pililat pat kita ki candidate ki belum eligible namar ba nakalian department klai thuro baka hadom tamne ka nakalian ka nak koi kya jong sukar jela kamtam po hospital mah namar kani ka day bat ka kani ka benta jong kani ka post ka day bat ki patient ki bayo jempak cancer te hadom tamne ki empat dani kita ki RSO permanent mah bat ada kamdan kita ki permanent staff kita ki permanent RSO kan bu kan juga ka bakraw ya ka tenat juga koi ka kya i borok ka wai ban sumar kita ki nopang namar ba ki lay thuro nakalian department ba ki kan sedang kita ka ka machine thamai mah ka MRI machine ka ba ka system jong kani ka